Dobar dan, ja sam prvi nevenčani, ali nećete gledati mene, već moju slobodicu. Vratio sam se nakon mjesec dana službenog puta, kosa crta obuka, na 4 dana i ovdje sam zatekao džunglu, ali sam za jedan dan ošišao travu i moja slobodica je opet raj. Voće je ozelenilo, ocvetalo, kao što sami vidite. Citroen je prljav od blatnjavih ulica i prljave kiše. Kupio sam svetlo na solarnu energiju i senzore kako bi svetlilo kada ja nisam tu. Zečeve više ne čuvam jer nisam ovdje i ne mogu o njima da brinem. I sada iza izgleda malo tužno i pusto, ali bit će bolje. Gde sam i šta radim, neću o detaljima za sada. Vidjet ćemo nakon mjesec dana, ili 2 ili 3, kada se budem vratio, da li je sve ovo imalo smisla. Večera se vraćam i ostavljam moju slobodicu. Možda je malo tužno, a možda i nije. Možda mi ova promjena malo prija, malo mi ne prija, ali svakako nešto je moralo da se dogodi. U svakom slučaju, moja slobodica će zauvek ostati moja slobodica. Ne menjajte kanal kada ste već u kanalu i pozdrav!